வணக்கம். நான் டாக்டர் ராமநாத ரச்சனா, பாராளுமன்ற உறுப்பினர் யாழ்ப்பாணம். நான் இன்றைக்கு திருவோணமலைக்கு எங்களுடைய சுயேட்சை குழு வந்து இந்த உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலில் போட்டியிடுவது சம்பந்தமாக ஏற்கனவே பச சின்னத்திலையும் வண்டி சின்னத்திலையும் 2 சுயேட்சை குழு வந்து திருவோணமலை மாவட்டத்தின் உப்புவடி பிரதேச சபையிலையும் மற்றது பட்டினம் சூழ் பிரதேச சபையிலையும் வந்து அவர்கள் ஏற்கனவே நொமினேஷன் தாக்கல் செய்திருந்தவர்கள் ஊசிக்கு நல்ல எடுக்கவில்லை. இப்போது நாங்கள் திருவோணமலைக்கு வந்ததன் நோக்கம் அந்த 2 சுயேட்சை குழுவையும் நம்முடைய அல்லது வந்து எங்களுடைய ஊசி கட்சிக்கு வந்து உள் வாங்குவதற்கான ஒரு ஆரம்பகட்ட ஒரு டிஸ்கஷன் ஒன்றுக்காக தான் வந்திருந்தாங்க. இந்த டிஸ்கஷன் வந்து சார்பாக தான் அமைந்திருந்தது. முக்கியமாக அவர்கள் கேட்டபடியும் வடக்கு கிழக்குன்ற இணைப்பு சம்பந்தமாக, முக்கியமாக இந்த கட்சி வந்து வடக்கு கிழக்கில் இணைக்கப்பட்டது சம்பந்தமாக, கிழக்குக்கு விஸ்தரிப்பு சம்பந்தமாக கணக்கு சந்தேகங்களை கேட்டிருந்தார்கள். தெளிவாக சில விடயங்களை சொல்லியிருக்கிறோம். கட்சி ரிஜிஸ்டர் பண்ணப்படும் போது அவர்களிடம் வாங்கப்பட்டு ஒரு பெரிய கட்சியாக வடக்கு கிழக்கு இணைந்த கட்சியாக நாங்கள் போடுவோம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிறது எங்களுக்கு. அதுக்கு அவர்கள் என்னுடைய நிலைப்பாட்டை கூறியிருக்கிறேன், அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டையும் சொல்லியிருக்கிறார்கள். இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் அதன் முடிவுகள் அறிவிக்கும். திருகோணமலை மட்டுமல்ல, வடக்கிலையும் கிழக்கிலையும் மட்டக்களப்புக்கும் நாங்கள் அடுத்த பயணம் செய்ய இருக்கிறோம். தினம் மாலை 4 மணிக்கு நாங்கள் மட்டக்களப்புக்கு பயணம் செய்கிறோம். அவர்களுடையும் ஆரம்பகட்ட நடவடிக்கைகளை செய்கிறோம். நாங்கள் ஒரு பொதுவான கொள்கைகளை வைத்திருக்கிறோம். தமிழ் பேசுகின்ற, தமிழ் தேசியம் பேசுகின்ற கட்சிகளோடு சேர்ந்து தான் நாங்கள் ஆட்சி அமைக்கிறோம். அப்படி ஒரு தேவை ஏற்படுமாக இருந்தால் அதில் முன்னுரிமை கொடுக்கக்கூடாது வந்து கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களுடைய சைக்கிள் கட்சியில் அந்த கூட்டணிக்கு தான் எங்களுடைய முதலாவது முன்னுரிமை இருக்கும். தேவைப்படும் சந்தர்ப்பத்தில் மற்ற தமிழ் கட்சிகளையும் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டிய தேவை, அல்லது நாங்கள் குறைவான ஆசனங்களை பெற்று அவர்களுக்கு கூடிய ஆசனங்கள் கிடைத்திருந்தால் அவர்களோடு சேர்வது சம்பந்தமாக ஒரு பொது முடிவு ஒன்றை நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம். ஆனால் எம்பிபி அரசாங்கத்துடன் சேர்வதில்லை என்ற ஒரு தெளிவான முடிவை எடுத்திருக்கிறோம். ஏனென்றால் அவர்களும் சேர்க்கப் போவதில்லை. ஆகவே அவர்கள் தமிழ் கட்சிகளோடு சேரப்போவதில்லை ஒரு நாளும். நாங்களும் அவரிடம் எந்த ஒரு தமிழ் கட்சியும் எம்பிபி அரசாங்கத்துடன் சேராத ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. ஆனால் காலம் தான் அந்த தேர்தல் தான் அப்படி பயிர சொல்லுவோம். දවසක් මම ඩොක්ටර් රාමනාථ රචනා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කෙනෙක්. මම අද දවස ත්‍රිකෝණාමල ආවා ස්වාධීන කණ්ඩායම කීපයක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අපි වෆ්රා එකකට අපි මගේ එකට එකතු වෙන්නේ අපි පොඩි සාකච්ඡාවකට ආවා. එතන මම අහලා තියෙන්නේ දැන් ඊස්ටර් බෝම්බ් ඇටැක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒක මේ අවුරුදු ගාණක් ගිහිල්ලා ඒක කියන ඉන්ක්වයරිස් ඔක්කොම පැත්තට දාලා ඊට පස්සේ ආපහු මේ අලුත් ආණ්ඩුව ඒක අතට අරගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි මට පොඩි සැකයක් තියෙනවා කලින් ජනාධිපති දෙගින ජනාධිපති අනුරාධපුර රාසනායක සපෝට් කරපු එක්කෙනා තමයි පරණ ආණ්ඩුව ඔක්කොම ටික. එතකොට දැනට මෙයා දැන් අපිට කියලා තියෙන්නේ දැන් අනුරාධපුර රාසනායක අපිට කියලා තියෙන්නේ එයා ආවම පාස්කු ප්‍රහාර සම්බන්ධව කිසි බයස් එකක් නැතුව කිලින් ඩිසිෂන් එකක් ගන්නවා කියලා අපිට කියලා තමයි ආණ්ඩුව හදාගන්නේ. හැබැයි මම නම් බලන්නේ එයාලගේ ලොක්කලට කොහොමද විරුද්ධ වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් ගත්තොත් දැන් ගෝතබාය රාජපක්ෂ වෙන්න පුළුවන්, රනිල් රාජපක්ෂ වෙන්න පුළුවන්, මහින්ද රාජපක්ෂ වෙන්න පුළුවන්. අපිට නම් එච්චර ලොකු විශ්වාසයක් නැහැ මේක හරියට යනවා කියලා. හැබැයි අපි ඊටම තමයි බලන්න ඕනේ මේ ආණ්ඩුව ඒක හරියටම කරනවාද නැත්නම් පොඩි නාටකමක් කරනවාද කියලා අපිට පොඩි සැකයක් තියෙනවා. හැබැයි පොඩි විශ්වාසයකුත් තියෙනවා ඒක හරියටම හදන්න ඕනේ කියලා. ඒක අයිතිකාරය මුල් කරව කවුද කියලා හොයාගෙන ඒගොල්ලොන්ට දඩුවම් දෙන්න ඕනේ කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. හැබැයි මට නම් පෞද්ගලික ඒතර ලොකු එක්ස්පෙක්ටේෂන් එකක් නැහැ. හැබැයි පොලිටික්ස් කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ. හැබැයි මම හිතුවා අපේ රට 159 අපි සද්ද දීලා පාර්ලිමේන්තුවේ යවලා තියෙන්නේ මිනිස්සු රවට්ටන්න නැතුව ඉන්න. හැබැයි මට පොඩි සැකයක් තියෙනවා අපි කල්යනකොටම තේරෙන්න පුළුවන්. ලක්ෂණ ආවටලා ජනාධිපති කතාවක් කරනවා මතිමරදී අපේ ගාව තියෙනවා පොඩි UCPA ඔක්කොම අපි ගාව තිබ්බොත් අපිට සල්ලි වෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා කතාවක් කරනවා. ඒ සම්බන්ධව කිව්වා. ඒ හොඳ කතාවක්. මම හිතන්නේ ඒක වීලු හැටියට තමයි මට බලන්න තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගවර්න්මන්ට් එකක් කියන්නේ වෙනස්, පළාත් සභාවේ ගවර්න්මන්ට් කියන්නේ වෙනස්. පළාත් සභාවට ජනතාව ටැක්ස් එක ගෙවනවා, ඒ අදාළ පළාත් සභාව ඩෙවලොප් කරනවා.
ඒකට සල්ලි මදි නම් ඒක වෙන් කරන්න ඕනේ ආණ්ඩුව. ආණ්ඩුවට කියන්න බෑ මගේ පක්ෂයේ ඉන්න කෙනාට විතරයි වේදන් කරන්නේ. ආණ්ඩුව කිව්වොත් මෙන්න මේ විදියට දැන් අරුව පොරා කියලා ඒ පොරා ඔප්පු කරගන්න. මේ මෙච්චර කාලෙ මේ ඉන්න TNA වෙන්න පුළුවන්, තමල් කොංග්‍රස් වෙන්න පුළුවන් ඕනි එක පොරා කාලේ තියෙනවා කියලා ජනාධිපති කියනවා නම් ඒකයි මෙච්චර කාලේ දඩුවම් දීලා නැත්නම් ඒක එක ඉන්ක්වයරි එකක් පටන් කරන්නේ. හැබැයි ජනාධිපති කියනවා පරණ පළාත් සභාවේ හිටපු මිනිස්සු ඔක්කොම පොකට් එක සාප්පු දාගත්තා කියලා. එතකොට ජනාධිපතිම මේක කටින් කියලා. අද වෙනකන් එක නඩුවක්වත් ඒගොල්ලෝ දාලා නැහැ කියන්නේ ඒකට ජනාධිපතිට මොකද සම්බන්ධය තියෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අනික ජනාධිපති කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපිට කියනවා නම් මගේ පක්ෂයේ ඉන්න එක්කෙනාට විතර ජනාධිපති කියන්නේ අපිට පොදුයි අනිත් හැමෝටම පොයි. එතකොට එයා පක්ෂ පොලිටික්ස් එකක් කරලා එයාගේ මිනිස්සු විශ්වාස කරනවානේ දැන් සමහර කියනවා මේ ජැක්නාමල ෆෝන් හොරකම් කරපු මිනිස්සු മന്ത്രി වෙලා ඉන්නවා කියලා. මම දන්නේ නැහැ. ෆෝන් හොරකම් කරපු එක්කෙනේ മന്ത്രി වෙලා ඉන්නවා කියන්නේ බරපතල චෝදනාවක්. එයාගේ MP කෙනෙක් ෆෝන් හොරකම් කරලා දිනවා කියන්නේ මම එදා දැක්ක Facebook එකේ නඩු අංගේ දාලා තියෙනවා. එතකොට මම හිතන්නේ ඒක බරපතල චෝදනාවක්. ඒ වගේ එකක් තියෙනවා නම් මේ ඒ වගේ එකක් තියෙනවා නම් ජනාධිපතිතුමා දැන් එයා කියනවා නම් උත්තරේ පරිපාලන කරන ජනතාව නැත්තම් ওই ඡන්දේ ඉල්ලන කට්ටිය හොරා කියලා. එතකොට ඒ හොරාව නඩුවට දාගන්නවා. අයිත් නඩුවට දාගත්තේ නැත්නම් මම කියන්නේ මේක පොලිටික්ස් එක ඒක මේ ඉලෙක්ෂන් වයලේෂන් එකක්. ඉලෙක්ෂන් වයලේෂන් එකකට මම බැලුවේ නෑ. මම බලන්නේ මේක වීලුවක් විදියට. අනිත් එක දැන් දෙවනි කුඹුරු වැඩ පටන් ගන්න දෙනවා රටේ පුරාම. දැන් කුඹුරුට පෝර අඩුපාඩු සම්බන්ධ ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා.